تفگرا چاند و هنر یا جزیره تف چاند به بنیا چل روژی هنرمند علی منصور لناون ظاهوری یا چاند و هنر باجار عاموده مراسمک لدارخست. مالبطا هنرمند علی منصور شینین عاموده اندامن سازین سیویل و مجلسی اندامن تفگرا چاند و هنر ده مراسم ده آماده بون. مراسم بدقیق کریزگرتن دست بکر. پیشتر اندام مجلس مالبات شهیدان یا عاموده محمد احمد آخوی. محمد احمد گفت هنرمند علی منصور ده شروشا روژاوا ده به سالان لکلکا شروانان تکوشیا با امورین خواهی موزیکی لبرانبری دجمن و پولوتیکای نوان شرکر. اندام تفگرا چاند و هنر باران دلبهار جی دیار کر که هنرمند شهید علی منصور جمال باتکی ولاد پاریز و کتکار بو ده استن هری بلنده خبات هنر بریو دبر. ده مراسم ده سرجیان هنرمند علی منصور سینویزیونک پیشکش کرن و هنرمند دیلارا علی منصور و هنرمند صفقان اورکش آواز گوتن. ما شخوا علي جمر وك مالباته هم بسمامه هم خالجي جزاروتيا مد دناف هفد مزنبون يعني وك مالبات ده حشتي ونهادي يكمين كاسيت مبهفر داقرت كاسيتا كوما اقريبو ازين بتشوك بو مسما نهده صالي بو علي ام فيركرن داني ام فيركرن حسكرنا هفالا وفاداريه ام فيركرن هنرك رسني باقش علي جدابوش هفالي خو ايمني كومي دردور اخو ايما وناس كرن بحسا مقامة ذكر بحسا اوكتافا كي ساغ ذكر دواري موزيكي علي هول دداغ جوي رفي هاني دركب او رفي كلاسيكي قكار تشكيل هنرا كردي زيدك وراستي جلوبهم قال لك مقامات قوتن قو كيم كردال سرچيت كر بيشي مل سرچيت كرن اجا امجي السروي خطا هاني جوي دبستانا هاني نقو تمي تعبي مل تشكي جداي قم تشكيل هنرا كردي زيدك نتني هما هنرا خو بجون وفي الكلور ببيجن في الكلور ببيجن شويكي هي خوشتر مقارب حقي بدينه ام خو علي چند ستران دان بجي جوانجي إيروزي أو استرانا هاني جبو بيراني نايفا قرينم يكمي استران قدامي أي هوالان هوالي 14 سالا راح أكي هوالتية تيدي أميل سر شو بايبن بردوام بكن وجارك ديجي سري ملتي كرد صاغبي وسري مالباتي صاغبي وأمل سر شو علينا ازو هوالي علي منصور دمك باش تريج دور ام بهفرنا ام بهفربون براستي تجاري خونه دا باش انسانکی پر نازک و هنرمندکی پر هجابو کدک باش مبهر در باز کر ایرو چل روش بوناویه ام رحمت جید خوازن و امان چه کسی الور حاضر بوی امان قالك اسپاز دکن ایرو روش بوناویه وبفكر الربا